11 yılda zam bulup geldim. Вот, 16 yılda Limsk hakkında yolga gittiğimde ana ornuna kaldım. Bigirek de Aziyat balaları bizga kirga tırışa bigirek. Kırgızlar. Tatarlar. Tatarlar az. Нам развязали руки. Шуңа күрә без 2 сәгать хәзер укытабыз инде. Икенче укытучы алдык, татар теле укытучысы, аты берәү генә иде безнең Ләлифатовна хәзер алар икән. Ну безнең башлангыч мәктәптә барлык класс җитәкчеләре татарча сөйләшәләр. Носитель татарского языка. Күбесе укытучыларның күбесе татар. ...2014 yıldan beri şuşa bizim mektebimizde Tatar tilini öğreni boyunca şehirdeki şuşa tilini öğrenirge tilevçi yaşlarda, orta yaşlarında hem ulu yaştaki kişiler bizde hemen dışında gelip tilini öğrenirler. Tilini bizge Federal Üniversitesi bik yardım etti şuşa aparatürlerden. Башкорт та бар мында, ингуш та бар, үзбәк та бар, таджик та бар, рус та бар, чечен та бар. Үткен шембе көнне 15 кеше үйде отырганнар иде. Алып бара Альбина Зинфировна Валиева деген яшь укытучы. Бик теләп йөриләр. Saflar sındı, tuplar audı, tanklar vatıldı. Kaydan aldı yigit, mundu kişini. Kaydan aldı, mundu yalgınını.